Ngiyababingelela benkosi, ngiyababingelela abakaNomakhweli Ngonyama, uhlanya olusemehlweni amadoda, uklebe ngimbone ukwehla kweyikaMancengeza, kwathi kweyikaPhungashe Wanyamalala. Ngiyababingelela abenkomo yakha lemthonjaneni, izo zonke zayizwa ukulila. Uzulu lizayo khwezana abantwana ngabadala bodwa bayoyibalekela, ugawu bazawuluma, bazawuphimisa, bakhumbule amagawu abebesi. Ngiyababingelela abakaMjowane kaNdaba, tethe egoli engadi zamkhonto kithi kwamalandela. Babingelelwa ngumntungu abenkosi ukholo, ngingowakwaKhumalo kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba bonke abenkosi basaphila. Nawo-ke umuthi-ke bakwethu niwubona-ke esithombeni, kuthiwa-ke umpinda mshaye nina beqhawe, umpinda mshaye umuthi-ke ukuphindisa-ke lona nina beqhawe, ungena kakhulu-ke endukwini-ke yokuphindisa. Uyangena-ke uma ngabe-ke ugezwa-ke amanzi-ke amnyama-ke ekuphalazeni, uyaphalaza, uyaqhuma-ke, uyageza-ke lo muthi-ke nina beqhawe. Ulwa kakhulu, ulwa-ke ngendlela-ke isimanga, njengoba-ke nizwa-ke igama kuthiwa-ke umpinda mshaye nina bembube-ke. Uyabona-ke iwona-ke lo muthi okuthiwa-ke umpinda, bese kuba-ke iloya muthi engake ngawuchaza-ke ngaphambilini-ke okuthiwa-ke uqeda uhlobo. Imithi-ke enobungozi-ke kakhulu-ke. Uyaphalaza-ke lo muthi-ke, uma-ke uphalaza-ke uxosha-ke imimoya-ke emibi, uyiphindisa-ke emuva nina beqhawe, ozizwe laba-ke oyilwane, uyabaxosha-ke imhayizo nina beqhawe-ke uyayixosha nina bembube. Kuthiwa-ke umpinda mshaye, uyaphalaza, uyaqhuma-ke, uyachela nina bembube-ke. Ake ngime-ke lapho, baphile abezulu eliphezulu, baphile-ke abenkosi. Siyabonga kakhulu.